dampak daripada serangan itu menyebabkan masalah ekonomi kita juga terjejas. Saya tentunya ingin sudah faham. Malaysia tahun lalu, suku tahun pertama tahun ini mencatat kemajuan yang membanggakan, alhamdulillah. Di antara yang terbaik di ASEAN dan Asia. Despite the Gulf War, the unresolved conflict as a result of the initial attack by the Zionist Israeli regime with the assistance of the United States of America, and that has affected security, welfare of the region. We have expressed our support to the Gulf states and to Islamic Republic of Iran. We have consistently supported all measures towards peace and security in the region. Tetapi yang saya nak sebutkan di sini, dampak daripada serangan itu menyebabkan masalah ekonomi kita juga terjejas. Jadi jangan kita ambil sikap sambil lewa atau remehkan. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya-Allah kita akan teruskan tanpa gangguan.